Kim ribu. Itu sekarang itu ini. Tapi em sửa thôi. Sebenarnya Happy Barang. Ada Steve Jerwa na Christian Dance Icons Dance Academy. Ngasmo kuman palat. Ngasmo kuman palat Bapila Krishna Janga. Thank you Shillong Kublai Shibun. Jumai jogi Yesus salam. Yo sama Steve Jerwa bumanra ya kanam. Banyo ya ga Indian best dancer. Congratulations ya iba Steve Jerwa. Nasgo tho alor ga jing job jong Steve Jerwa. Don manore manonatin. Pagata kalong imei jong ikong iba ai jing kersan ga bapura na ga benta jong Me. Stop. Ngakwa pa next cherry blossom yung kam show pan outsource na bar hidan ki products lajong wala pyong karwai biang pyong ka shot biang pyong ka tamro biang pyong banong model kumamambay biang Saung yung chief minister, ya kasorkar, one next cherry blossom, don kam show po na ba? Kata-kata, tray shitam, ban practice ba? Kubikshimoni sama Zoya Jerwa, dari instructor, congratulations, ini sabdi na tayo kasorkar kalau di ban pai kemat, sagawai ka benta. Kata kalong pandon di platform na kapenta kun sama hakasyat kabasni piabanya may sarkar na ipinut kay shano kriya di platform hangni ba kari khasi jongi kande kari khasi jong ka tourism hub hakabangiran negara kabangwa Indon kami show panay sa Mumbai, indon kami show panay sa Chennai, sa Singapore, hasilong labiang. Kami sama Steve Jerwa, kami ba kersiu tia ya kami sarkar. Kemudian semuanya dia, all the mega dancer association, di Patrai Hitam ngatip, tahu sama Steve Jerwa, upay sa kana thong jinglado. Dah kajing kersian ki barit. Kabut jong pi, donation jong ki parlok, kapal penlongi sama Steve Jerwa, mentang isu serong. Iko apa api le sorka. Naisim sting, bayo ale arai. Kapuram mentang kade yo sama Steve Jerwa, ngapa ban keli ka sorka me keli ka aikan no. Kadang nasutna paniyang ni bagi papuan balang ni kepada bertaban kersian Steve. Nagalang ka district council ipan ko pura mendagas ni adep pandai kata ngan saong yo siap. Undang ka kenja bonus. Kumno. Nalor ka ay kabailale nginang le kat kapor ka kira ibarit jogi. Nganamkan sipun nomor baru ko yung siya Steve. Terbang ko bani ba. Kebatain welcome. All festival in Shillong. Nyimdon kamshu nabar. Kiwai kibreu nak kiri ka percay, kiman pe kibreu jongi hangni bersa. Kibreu sibon long live Steve Jerwa. Bapras nem Steve. Ado mentah. Bapot ti kejat Zarina.
Time. Baro. Bukit. Kita nak berklet ya jadi naik budi nonton. Kita berklet ya ke show nomor song kepada IBC. Yang amdalo kepada jutrai sitom dan kepada berak yang ni ke burung. Yang ni ke Paul Gimlakem I congratulations you Steve, but your choreographer to Steve Raxim Thakuria. Tapi para pikuare pun lagu Steve. Tapi pikuare pun lagu Steve tu orang yang nam ke burung. Ini pun tresitom. But dia ya baru kecing studio. Kena kecing studio. Oh no, I said no to drugs. Not yes, say no to drugs. Say no to any kind of abusing. Yes. Lalu kita tahu kitbok lima piparo jilo kibriu kibaran laga jong gasap kafong. Ubreu lo ay talent yang iparo. Togin pudan khapahak ek talent, but aku mereka singin jo iya piru paro. But we never do if tanda ka stage kepada dia pulau. We want to see you in the national level and also to see you in the international level. Terima kasih.